Da bismo razumjeli 1804. godinu, moramo razumjeti apsolutni haos koji je vladao u beogradskom pašaluku. Zamislite zemlju u kojoj zvanični vladar, turski sultan, nema nikakvu moć. Vlast su prigrabila 4 odmetnika, Dahije, Aganlija, Kučukalija, Mula Jusuf i Mehmed Aga Fočić. Oni nisu bili samo okupatori, oni su bili tirani koji su uveli sopstvene namete mimo šerijata i zakona. Srpski seljak je bio pritisnut između dve vatre, želje da sačuva goli život i potrebe da zaštiti svoje dostojanstvo. Narodni hroničari beleže da se više nije moglo trpeti. Ali presudni momenat nije bio samo ekonomski namet, već seča knezova. Dahije su presrele pisma srpskih prvaka koji su tražili pomoć od Austrije i odlučili su da pobiju svakog viđenijeg Srbina. Od januara 1804. glave najumnijih Srba, poput Alekse Nenadovića i Ilije Birčanina, krasile su beogradske bedeme. Umjesto da uguše otpor, Dahije su stvorile atmosferu biti ili ne biti. Svaki knez koji je preživeo znao je ili će podići ustanak ili će sutra njegova glava biti na kolcu. Sretenje, 15. februar. U Marićevića jaruzi u Orašcu pod snegom okupilo se oko 300 ustanika. Izbor vođe bio je dramatičan. Prvo je ponuđeno Stanoju Glavašu, Harambaši, koji je odbio, rekavši da narod neće slušati hajduka. Zatim knezu Teodosiju Marićeviću, koji se uplašio odgovornosti. Na kraju istupio je Đorđe Petrović, koga su Turci zvali Karađorđe, Crni Đorđe. On je bio čovjek koji je već ratovao kao austrijski frajkor, poznavao je vojnu disciplinu i imao je autoritet koji je ulivao strah. Njegov odgovor je bio legendaran. Dobro, vodit ću vas, ali ako neko ne posluša, ubit ću ga. Odgovorili su mu, baš takav nam i treba. Prve godine rata bile su neverovatne. Ustanici su prvo palili hanove i čistili sela od janičara. Ali ključna prekretnica je bitka na Ivankovcu 1805. godine. To je bio trenutak kada Srbi prvi put pucaju na sultanovu regularnu vojsku pod komandom Hafiz Paše. To više nije bila buna protiv Dahija, već rat protiv Osmanskog carstva. Karađorđe je pokazao neverovatan dar za fortifikaciju, koristeći šančeve koji su neutralisali brojčanu nadmoć Turaka. Zatim dolazi 1806. godina i bitka na Mišaru. Ovdje moramo zastati. Zamislite srpske ustanike na brdu iznad Šapca, dok na njih juri elita otomanske konjice. Karađorđe je naredio da se ne puca dok Turci ne priđu toliko blizu da im se vidi beonjača. Rezultat je bio masakr turske elite i potpuna pobjeda koja je odjeknula u Parizu, Beču i Sankt Peterburgu. Srbija je postala pitanje na svetskoj mapi. Dok se na granicama ratovalo, unutar Srbije se rađala država. Ovo je deo koji mnogi zaboravljaju. 1805. godine osniva se Praviteljstvo Jušči Sovjet. To nije bila samo administracija, već pokušaj da se ograniči Karađorđeva samovolja. Dolazi Dositej Obradović, najveći srpski prosvetitelj, koji postaje prvi ministar prosvete. On otvara veliku školu u Beogradu 1808. godine, gde se obrazuju buduće diplomate i činovnici. Srbija u tom trenutku, usred rata, piše svoje prve zakonske akte. Međutim, geopolitika je bila neumoljiva. 1812. godine Napoleon napada Rusiju. Rusi, koji su bili saveznici Srba, moraju da potpišu mir sa Turcima, Bukureški mir. Srbija ostaje sama. 1813. godina je najteža godina u našoj istoriji. Turci napadaju sa svih strana, iz Bosne, sa juga iz Niša i sa istoka iz Vidina. Otpor je bio legendaran, ali uzaludan. Na Čegru Stevan Sinđelić, videvši da je sve izgubljeno, puca u barutnu municiju i diže u vazduh i sebe i stotine Turaka. Turci od glava srpskih junaka zidaju Čelekulu u Nišu, spomenik koji je trebalo da zastraši narod, a postao je simbol večnog otpora. Karađorđe, slomljen bolešću i izdajom saradnika, prelazi Dunav. Srbija je na izgled ponovo postala turski pašalup. Teror koji je usledio nakon 1813. bio je gori od Dahijskog. Ljudi su nalaženi na kolcima duž puteva. U tom mraku pojavljuje se Miloš Obrenović.
On je bio potpuno drugačiji profil lidera. Dok je Karađorđe bio grom, Miloš je bio magla. Na Cveti 1815. u Takovu, pod Grmom, Miloš podiže drugi ustanak riječima: evo mene, eto vas, rat Turcima. Ali Miloš je brzo shvatio, Srbija ne može pobediti carstvo samo mačem. On počinje opasnu igru pregovora. Pobeđuje u nekoliko bitaka, Ljubić, Dublje, a onda seda za pregovarački sto sa Marašli, Ali Pašom. Miloš je podmićivao turske vezire, slao darove u Carigrad, ali istovremeno bio nemilosrdan prema unutrašnjim protivnicima. Najmračniji moment je 1817. godina, kada po Miloševom naređenju biva ubijen Karađorđe, koji se tajno vratio u Srbiju. Miloš je njegovu glavu poslao sultanu kao dokaz lojalnosti, kupujući time mir za narod. Tokom narednih 15 godina Miloš je grickao tursku vlast. 1830. godine izdejstvovao je čuveni Hati Šerif, dokument kojim Srbija dobija unutrašnju samoupravu, a Miloš nasledno kneževsko dostojanstvo. Srbija je postala država u državi. Ipak, Miloševa apsolutna vlast počela je da smeta svima. On se ponašao kao srpski sultan. Izbija Miletina buna koja primorava Miloša da pristane na donošenje ustava. Ponovo na Sretenje, 15. februara 1835. godine, u Kragujevcu je održana velika narodna skupština. Pred hiljadama ljudi pročitan je Sretenjski ustav. Njegov tvorac, Dimitrije Davidović, bio je čovjek širokih vidika, obrazovan u Europi. On je u srpski ustav uneo ideje francuske revolucije i američke deklaracije nezavisnosti. Šta je to bilo tako radikalno? Prvo, Ustav je podelio vlast na kneza, državni sovjet i narodnu skupštinu. Knez više nije mogao sam da donosi zakone. Drugo, Ustav je bio neverovatno liberalan za to vreme. Član 118. glasio: kako rob stupi na srpsku zemlju, od onoga časa postaje slobodan. Razmislite o tome. U to vreme u SAD još uvijek postoji ropstvo, u Rusiji kmetstvo, a mala Srbija, tek izašla iz turskog vlaka, ukida ropstvo u potpunosti. Evropske sile su bile šokirane. Austrija i Rusija su Sretenjski ustav nazvale francuskim rasadnikom u turskoj šumi. Pod njihovim pritiskom Miloš je s olakšanjem ukinuo ustav nakon samo 55 dana. Ali duh je pušten iz boce. Sretenjski ustav je postao dokaz da srpski narod ne želi samo slobodu od stranog zavojevača, već i ličnu slobodu i vladavinu prava. Danas, kada obeležavamo Sretenje, mi ne slavimo samo jedan datum. Mi slavimo dva temelja naše kuće. 1804. godina nam je dala pravo na postojanje. Da te godine Karađorđe nije podigao narod, pitanje je da li bi srpsko ime preživalo 19. vek u vrtlogu istorije. 1835. godina nam je dala viziju modernog društva. Ona nam je rekla da država nije knez, niti pojedinac, već zakon koji važi za sve. Od Orašca do Kragujevca put je trajao 31 godinu. Bio je to put preko stratišta, preko izdaja, ali i preko neverovatnih junaštava. Sretenje je podsjetnik da sloboda nikada nije poklonjena. Ona je uvek izvojevana, prvo krvlju, a zatim mastilom. Ako vam se svidao video, podržite naš kanal tako što ćete lajkovati, ostaviti komentar i podeliti video sa prijateljima. Također, obavezno nas zapratite kako ne biste propustili nove videe. Pozdrav!